Achun tawanting suyo. Kausachu! Inka Tupac Amaru. May pingkanti karingka. Yapang suyunting runang musparing. Sudi kita yuyaris pang yapang ayoy kita kiring. Musuk kausay tamas karispa. Haling niyang mangtas kirinapa. Yapang way kanjis ko napes ko ng kaaling kalpan jariskan. Tadi kung kunang puncay manda may mangka. Hasta ang kalpawang ipuririn ka. Alime wakichay. Anchata saminchay ki wakichay. Kuna punchay ko na kanchis anchata kunyari kunanchis. Kalpachas kakanan kay yapa runa kuna kunyuipi. Kay aukati kunapa. Wakichay. Anchita kanchis kamachi kunanchis. Ospale weki hinayatami ko na puncay kay bitari rikungo. Tsakay machulit echakimanta pachang karawayamanta chayrem sako. Aska. Aji cha kare weki kuna hinayatakmi tsakay weki sandiamanta pas chayrem langkutak. Kuyu manta ururilumanta asilumanta. Hinayata tsakay changantung manta munyanimanta chupamanta. Kaminaka. Aymara. Hinanting mantang kasang weki. Paikuna yachanyachu. Wangkanamanta aymara. Paikuna yachanyachu no kanchis imamunas kanchiste que paichakausay manataqchu wawqichi. Ayinta yang yachanko. Ayyachu. Napuncha manaka astawang mikay pachari kung weki. Chikaka chinakaqtinqa ñuqanchis iman qiparishkan wawqi. Chay qalachu manachu. Ari weki. Manang wakin kunayan yang faltachang manchakay sanglang oraymanta yunka oraipit. Tiyak weki kuna manang. Chayta kunan kamachisqayki wawqichay llapallanta huñuykuy hinaspan. Chay kallpachasqa kachun chay huñuy. Purinanchispaq kay llapan wisakunapas wawqichay. Manaya imapis qiparinayachu. Kamasqa purinanchispaq kay awqa tukukuyman. Ari weki hundasaqmichi. Pedro, amaña sinchita rimayña chusqayataña hamuy. Mikoy sirianqaña, qarakullasuña. Hakuyaña weki. Weki kunaka yaki componeri que josanko mandaqa. Imayna mana riki wawqichay. Chay quyachiki qamanta. Pasqayta hamuy niki. Anchatan yaki kun wawqichay. Hakuyaña weki. Amaña rimaychishnachu. Hamuy. Hinayataq chaycha qaniqpi kay Inka Tupac Amaruqa rikullantaqmi llapan warmikunaman imaynatas llank'asharqanku chayta. Maypichus kay mama Manuela paymin kamachirqan tukuy warmikunaman hinallataq wawakunamanpas. Mikhuytan paykunaqa wayk'usharqanku. Ichaqa manan wayk'una karqanchu. Aswanpas paykunaqa kanasharqankun ninadaqa kay uhaq aytuwan hinallataq llamaq aytu ruwasqawan. Chayta paranicha qaniqpi kay Manuela mamaqa mikhunata taripaykuchin kay hatun k'upupi. Chaypiqa tiyarikuspataq maripayqa mikhuytan mikhushkan. Ay, tayta, Tupac Amaru. Kay kalditullata p'ch'arkiyuq mikhurikuy. Chaylatapis. Uspalay panachay. Uspalay. Ay. Riki ancha kaypi sumaq wasita sumaq sunkota tarispan kaypi kachkari panay. Ari, ahinapuni kashan. Alipuni chayamurqanki imaraykuchus kay hallp'akunapi millay waqay kay mana allin kawsay kasiyarqan. Alipuni chayamurqanki kay hallp'akunaman. Llapantinchis chaytaqa nuqanchis ruwarisunchis puririsunchis. Ari, Ay Manuela. mikhurikuy Mamacha Manuela. Kay umalih Inka Tupac Amaru. Wayqanchis nuqanchis wankashan. Payqa wayqintin hinan sulka kuraqnintin hinan. Qusqullaqtapi kawsamarayku. Paywanqa yachay wasipi ch'ullallan purinaharayku. Allin kashan. May chari, karumanta pachpaypis hamun. Kay qispi kawsay kananpaq. Millaytan llakikuypi, maqanakuypi, awqanakuypi kashanchis kaypi. Alipuni, apuyayacha apachimarqasunki kay hallp'akunaman. Wawqichay Pedro Wilcapas. Kaypi willayusigis warmianaykiman iman. Chayqa Mikaylaqa qoyachayqa apachimaq kay qillqachat. Imaymanatan kunamuwan. Imanisqatahi. Chayqa sunqunpus yachaman hinan kachkan kay wayqikuna panaykuna. Ahinan purishkan chayta ñuqa kunan chay sutinchasani. Ay, qusallay. Pasaqta llakichiwanki. Llaqtanta purispa tarikunki. Chayrayku soldadokunapis pasaq saykusqa tarikunku. Usqayta kutimuy Qusqullaqtaman. Españolkunaq
hallchakushanku maqanakunankupaq. Loma patakunaman cañunkunata wicharichishanku. Kayta willakamuyki, esposayki Micaela. Imanata qankuna willakusunkish chay. Wayqi, Allinmi kanman. nuqa qhiwaynimanta chayqa chanin llimpin warmayanaykiqa rimamushan. Ñawpaqtaqa Qusqu llaqtataraq haykusunchis wayqi. Chayta Mana hinaqa paykunaqa Qusqu llaqtaman españolkuna aparamunqa imaymanata riki anchiwan siperparewayta atinchis miriki. Ajina kanman. Qani imanewaqtaq panachay Ari, Manuela. imaynatas. Allinchu kachkan chay manachu. Ari, imaynatas tayta Pedro nishan. Ajina kachun ari chikaqa. A ver, waqichay Pedro. Kunanqa purisunchis hallpaq hawaykuq. Chaykunatan allinta qawayamusunchis. Hinakaqtinqa iskay chunka runata apanki. Ñuqapis iskay chunka runatan apasaq. Ya wayqi, hinakaqtinqa waharisaq kunanpacha hamallachunkuña usqay. Ahinan chikaqa waminka Pedro. Hinakaqtinqa apankiya. Ari wayqi. ¡Wayqikuna! ¡Waymi Casanques! ¡Wayqi Facundo! ¡Ñawpaqman! ¡Wayqi Luciano! ¡Ñawpaqman! ¡Wayqi Román! ¡Ñawpaqman! ¡Ar! ¡Sipaskuna! ¡Kaylaman waynakuna! ¡Chulamanta chula sayashunchis! ¡Kunanta haku qhawarimushunchis! Lumanta qurpakunata kumakunata sayarqachimushunchis! ¡Ay qarakuna qichwasqanchis hallp'akunata! ¡Llapanta riqsirimushunchis kunanqa! ¡Huqarikamushunchis! ¡Ayqinchis tupaqamaro umaninqa! ¡Haku chinkarishunchis! Mikhuyta tukuruqspaña kusikuykunapis chayqa qhiparipuqtinñaqa chiqaqmantapas kunankaqqa Inca tupaq hamaruwan hinallataq Pedro Willkapasawanmi chayqa puriqaykuna patapiña kashkanku. Arri. Wawqay Pedro. Kay tigranta kanqa hamunki. Ñuqataq kayninta hamusaq. Tawajatarusaq hinta muyanamus isllaqa wayqi. Pedro! ¡Imanenque! Maracho reconqui Angelicata. Mashkashan chinkarqachipurni. Uchunta mashkan sharmada taripurnichu. ¡Warmiykita! Are waqi. ¡Manayari kunantuta aldachu ujlaranki! Chaykunata nishaycha waqi. Tío José. Manacho Ay. reconqui. Rexichayta munayki. Carajo, aljo y pobres que matan munayki chaykunata. Warmikuramanta rimashkanki yaw. Manan kaypi warmikuramanta waymiman chamurqayki. Ama kamiwankichu tío. Caramba, chikaqa kunan qhipayqa llaqtapi hinaspa runakunawan yachaqachkay. Ya tío. Awqaman purinanchispaq. Ya tío. Hinaspataq chaylla phiñan wayqinchis Andresqa imaynachus k'ankaqa wallpaman chingarquchin ajinatam Andresqa phawaykachiskarqan maypitaq kashkan maypitaq Angélica nispam chay uraytaraq tapukuspa purishkan hinaspa kay iskaynin hatun awqa runakunaqa chaqay tukuy ejército soldarunkunawan kushkan Pucaray llaqtalaruman puriqayta qallaranku. Chaykamaqa intipas ña chinkay España kasharqan. Puka intiña kashkan. May pampanta. Orqo kinrayninta. Angélica Sevilla sipasqa. Yaqapas iskay p'unchaytaña purimusharqan. Chaqay Juliaqa chiqaniqman. ¡Cornetas! ¡Reunión! ¡Sonamos! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Nos escucha! ¡Otra vez! ¡Viva España! ¡Viva! Chakinpas ojarqa pusqa. Yuqkaychikan phusulu chakinpas. Payqa waqaspa. Supayta phiñakusparaq payqa q'arachaki. Juliaqa pampapi purishkan Angelicaqa. ¡Cocha corregidor! ¡Hola, cocha corregidor! ¡Ya no pariwas! Oiga. ¡Ya, callarse! ¿Por qué hace bulla? ¡He dicho no hacer bulla!
¿Me has escuchado o no? Ya no paré de ver a Cocha Corregidor. ¿Quién eres, mujer? ¿Qué quieres? Soy Angélica Sevilla. Buena Cocha. Angélica Sevilla. Sobrina del corregidor Lorenzo de Sata. Ah, Lorenzo de Sata. Kunan mi pasa Camuni, Asangaru llaqtamanta. Indio Pedro Vilcapasan. Muyor kapun llaqtata. Pasaq ashka español kunañan wañur kapun. Chaymantapis, Joaquín kunataqmi preso kashanku. Ajá. ¿Qué hace? ¿Cómo actúa ese indio zorro, Pedro Vilcapasa? Y dime lo más importante, ¿cuántos son? Pasaq ashka runan kanku. Pasaq waranqa. No puede ser. Ashkapuni. No puede Manachunan ser. imatapis paykunata ruayta atiswanñachu. Nishu ashkapunin kanku. Interu llaqtatañan muyurqapunku. No, vamos a luchar nosotros, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Vamos a luchar! Muy bien, así me gusta escuchar, así. Wera Cocha Corregidor uyariway. ¿Ah? Manachunan atiswanñachu. Pasaq ashkapunin paykuna kanku. Chaypi Angelicaqa tuparquchin Joaquín Dorellana nisqaman. Tukuy imaymanata willaykapun, imaynas asangarupi kashan. Pikunas chayqa hayk'awa masikunas asangarupi kashkan. Chayta uyarispa, kay Joaquín Dorellana payqa pashaqtaraq mancharikun, karkatiyra hap'in, hasta rimaytapis pantanraq. Imanakuytaraq mana atinchu. Ahinatan paykunaqa llakisqa tarikunku. Chaqay Juliaqa chiqaniq larupiqa. Hinallataq kay españolkunapas uhinatan wiyarqanku. ¡Ama chayna waychu! Yanqapis qaskaykunata hamun. ¡Oiga! ¡Ya, tranquilo, caramba! ¿Qué pasa? ¡Por haber molestado a la chica! ¡Barranas un dos! ¡Mira, a comenzar! Amacha hamuy manchu karaqan. Chaypachaqa indikunawan kakamushayman karaqan. Yanqapis qasikayta hamuni. Kay hina millayman kanku españolkunaqa. ¡Dije callarse! ¿Por qué hacen bulla? Indiokunaqa. ¡Dejen conversar con la señorita! Cuando ganemos la guerra a estos indios, van a tener 10 mujeres cada uno. Chacha, ¿Están Pedro contentos? Vilcapasa. ¡Ya! Entonces no hay bulla. ¡Dejen conversar! Señor corregidor, manan imatapis willayta munaykiñachu. Pero por favor, avísanos. Pasaq millay kay hina runaykikunapis. Reposaq nuqa. Ya, yo le voy a decir. Nuqapis español mi karqani. Kunanqa manan kayta munaniñachu. Ya, callarse, por favor. ¡Cállese! Sigue hablando, señorita. Ama tapuaychu, manan imatapis nisqaykiñachu. Pero por favor, señorita. Dinos algo más. Hina qankunataqa sipishasunkichis tupaq amarupis. ¡Ya ve, por culpa de ustedes! ¡Parranas unos! ¡Ah, no quieren! ¡Derecha, izquierda, listo ya! Imanan kichistaq chikari. Tupaq amarutaqa manan hark'ayta atiwaqchishñachu. Tupac Amaru me dice. ¿Pero quién es ese? Qusqu llaqtamantan chayamun kunallan. Kunan chikaraq nuqa hampushaqti chayamun. ¡Wow! Pedro ¿Sería un Vilcapasataqmi niño suicidio? pasaq ashka runayuq kashan. Y tratar de Interu oponerse llaqtatañan muyurqapu. al avance de las ya poderosas fuerzas de Pedro Vilcapasa. Con la finalidad de asustarnos. Chay qhipamantataq ña intipas puka puka intiña chinkaya pushkanña yanqa runa rikuymi karqushkarqan. Chaypim inka tupaq Amaru hinallataq Pedro Vilcapasawan kuskan chaqay tukuy ejército wayqinkunawanmi tirayusharqanku. Imachus ñanninkupi chayqa kasharqan hinaqa ch'usaqmanraq tukuchirqanku. Hinallataq imaynatachus huk temblorqa karkatichirqan ahinataraqmi españolkunamanqa karkatichiskarqanku. Huk p'unchay hirallataq huk tutayuqtawanmi puriykusharqanku chay qaychikan pampata. Chay intirun pampantan chayqa muyuykusharqanku paykunaqa. Hinamanta kay españolkunaman hap'irqunankupaq.
No sé si es un remolino de viento o será de gente y caballos caminando allá lejos detrás de los cerros. ¿Ah? Acá, allá. Chayña, tupa jamaruña jamushangari. Parece que son ellos. Tienen muchos. Pero esta pampa es larga. Y creo que forman 2 divisiones para cortarnos el paso. ¡Soldados! ¡Con todos! ¡Reunión! ¡Paso ligero! ¡Us! Así me gusta que formen. Muy bien. Ya. ¿Saben qué, soldados? Se acerca el ejército de Pedro Vilcapasa. Tenemos que retroceder hacia las pampas de Juliaca. ¿Cómo vamos a retroceder? Así tiene que ser. ¡Son muchos! ¿Estrategia militar, señor? ¡Son muchos! ¡Nos van a derrotar! No, nosotros valemos más que ellos. Muy bien, Angélica. Ari imanishawanki. Usted se queda al mando de las mujeres y de los niños. Estamos dejando 15 soldados. Ha imanishanki. Nosotros No vamos a nos ser retiramos suficientes, momentáneamente porque nos necesitan en otro sitio. Así que... 15 kakawan imanasaqtnuqari. No puedo sacrificar mi vida. Mejor... Batan qhari makaykunaqa kasqa kay español kunaqa. Se pueden escapar, ¿ah? Qhiwakuna. Así que hasta luego. Wallpach'awakuna. Con dirección a las pampas de Juliaca de frente. ¡Marchen! ¡Más rápido, más rápido! ¡El enemigo se acerca! Venga, Tupac Amaru. Kukhatun Willariku y Pachamama Radio Blancarisca. Hinayatag, Instituto de Desarrollo, Educación y Asesoría Legal Nisqa Sutío, Puno Llaqtamanta Pacha. Sayarimusqa allin kawsaytas maskharimuspa wakchallaqtata hatarichispa yuraq awqaqta mana munaspa. Aswan allin Willariku huayqipanakunan kay Puno Suyumanta Llank'arimun kay hatun Willarikuyta. Kutirimunayku kamaña. Thank you.